Pozdrav i dobrodošao u današnji video. Danas ćemo pričati o stanju na marketu. Obradit ću neke od glavnih parova i također ću približiti neko moje viđenje šta se to desilo jučer u Venezueli i šta možemo dalje da očekujemo. Moje ime je Nikola Janjić i ja sam na putu da ti pomognem da kreiraš profitabilni trading sistem koji odgovara tebi, tvom životnom stilu i tvom identitetu. Tako da ne moraš da juriš signale ili da kopiraš neke strategije, nego ideje da formiraš ono što odgovara tebi. Sada, prva stvar koju bih volio da razgovaramo u stvari, šta je to što se juče desilo u Venezueli. Jedna suverena država napada drugu suverenu državu i sve to, i pod svim tim kidnapuje predsjednika te druge države. Ono što je u stvari, što se u posljednjim nedeljama u medijima koristilo kao operavanje da Venezuela radi drug trafficking, znači da diluje drogu, da zloupotrebljava prava svog naroda i ogromno nekih drugih stvari, ali ja verujem da je to sve bio paravan, u stvari kao neka zavesa za ono što je usledilo. Venezuela sedi na najvećim rezervama nafte na svetu, znači verifikovanim rezervama nafte. I ono što je fascinantno da je danas Trump objavio da će uzeti ono što je u njihovu. To je u stvari da će formirati grupu koja će upravljati Venezuelom. Znači oni još nisu gotovi sa Venezuelom jer čekaju da Venezuela pristane na njihove uslove, to jest da postanu poslušni velikom vazalu, kako bih to nazvao, i u stvari da daju njihovo nacionalno bogatstvo Americi. A ono što Amerika planira od toga da uradi, planira da investira velike količine svog kapitala. Američke naftne kompanije planiraju već da uđu u Venezuelu i u stvari to je ono što se u stvari dešava. Ovo je samo bilo paravan i u stvari prodaja priče za američki narod. Sad ono što je interesantno da jedan od najvećih saveznika Amerike, koja je Saudijska Arabija, koja također ima druge najveće rezerve nafte na svetu. Ima najveći broj smrtnih kazni na svetu. Ima najniži nivo poštovanja prava žena na svetu. Ne postoji pravni sistem, znači postoji jedna porodica koja u stvari upravlja kraljevstvom, znači nema izbora, nema ničeg. A da ne pričamo o tome da hiljade ljudi godišnje nastradaju u Saudijskoj Arabiji, to jest dolaze radnici koji rade iz Indije, Šrilanke i ostalih siromašnih zemalja koji rade na građevinskim projektima i ti ljudi su zloupotrebljavani i također često puta neplaćani i također možeš pogledati u stvari i ovaj dokumentarac koji u stvari upravo govori na tu temu. I apsolutno dupli standard. Mislim, šta možemo da uradimo osim da ne možemo, mislim, toliko je apsurdno da ovo postaje smešna situacija. I ja sumnjam da će u narednom periodu veliki igrači ovo mirno posmatrati. Sada, sa druge strane, šta se dešava na čartu i šta je to što možemo da očekujemo sutra na otvaranju. Znači, ja lično sutra na otvaranju, pošto će mnogi vidjeti dolar kao safe haven, očekujem da dolar u stvari probije ovaj nivo i pošto u stvari ovo će da služi kao magnet za cenu i verujem da će u stvari investitori sutra vidjeti dolar kao safe haven i da će u stvari to neće baš najbolje uticati na naftu. I verujem da će oni koji trguju naftu, koji imaju otvorene pozicije, biti masakrirani sutra na otvaranju. Mislim da se neće dobro završiti po tradere koji trguju naftu. Naravno, ne moram biti neophodno u pravu, ali što se tiče fundamenta, ja lično volim da vidim šta mi chart govori jer sam ljubitelj jednostavnih sistema jer u stvari jednostavnost uvijek poveđuje kompleksnost. I sada da ja pokušam da čitam šta je neko rekao, radio ili šta god, na kraju dana sve te stvari će biti učitane na chart. Apsolutno da neke stvari dugoročno mogu da pokažu pritisak i na US dolar, to jest američki dolar i da će neke stvari možemo da vidimo da neće biti baš najbolje, da će možda Kina čak i ove godine napasti Tajvan jer vidi šta radi Amerika u svom dvorištu, a Tajvan se nalazi u njihovom dvorištu, tako da ova situacija nije baš najbolja i postoji velika vjerojatnoća da drugi veliki igrači ovo neće posmatrati mirno. Sada, što se tiče daljih čartova, baciš pogled na par čartova, znači kao što sam rekao, očekujem da ovaj nivo bude probijen. Sad volio bi da bacim pogled na naftu i da vidimo šta se u stvari dešava sa naftom. Ja sam na prošlom videu prikazao drugačiju situaciju. Znači, ja svakako očekujem da ovaj nivo bude probijen. I sada, dodatno je to što ćemo u stvari zbog to jest onoga što smo vidjeli jučer u Venezueli, da će nafta da probije ovaj nivo, znači očekujem da probije minimum 54.754 i da u stvari nakon tih likvidacija to iskoristi kao pogonsko gorivo da krene da napada ove nivoe gore. Naravno, ako ne dobijemo, znači ako cena krene da se vrti ovde, očekivao bih još jedan pad pre nego što cena krene da probije ovaj nivo. Ali svakako, ako reakcija, to jest prvo likvidacija pa inicijalna reakcija bude brza ka gore, očekujem da ćemo krenuti probijanje ovog nivoa, da ćemo sutra imati prilično možda čak i veliki pokret na nafti. Što se tiče
što se tiče EURUSD-a, on je i dalje bullish. Znači vidimo da cena i dalje poštuje, znači vidimo da ide ka gore. Znači imali smo high, pa low, pa high, pa low. To jest sada ovdje imamo high, a low nam se u stvari nalazi skroz ovdje. Znači imamo jako veliki range. Ja lično očekujem da ćemo nastaviti da, znači ako mi je EURUSD bullish, naravno možemo očekivati, kao sam malo pre napomenuo, da u stvari dolar napadne ovaj nivo, odatle krene opet u neki pad, ali lično ako bi samo posmatrao iz ugla da zanemarimo šta se to dešava u Venecueli, ako bi posmatrao sutrašnji dan kao otvaranje, ono što bih lično očekivao je jedna od dve situacije. Znači prva situacija je da cena likvidira ovaj nivo, zadrži se iznad, formira mi reakciju u blizini i onda da tražim long, ili da se u stvari, što bih više volio da se desi, da se likvidira ceo ovaj nivo ispod i da onda nakon toga tražimo long. Znači to je što se tiče EURUSD-a. Što se tiče GBP-USD-a, GBP-USD je također u ovom kontekstu i dalje, samo da pogledamo, i dalje bullish, znači imali smo high, imali smo low, to je probijeno, i sad nam se ovdje nalazi high, a ovdje nam se nalazi low. Ako bih sutra nešto očekivao na GBP-USD-u, pa izlično mi volio da se pokupi sve, znači da cena pokupi ceo nivo, pa da onda mi da moju postavku, dakle bi čekao reakciju i mogući napad ka gore. Što se tiče Bitcoina, moje viđenje Bitcoin se i dalje ništa nije promijenilo, jest da smo imali tu reakciju ka gore, ali ja i dalje ne mogu da zanemarim ovu likvidnost koja se nalazi ispod. Sada, ja očekujem, samo da vidimo, da vidi se bolje na dnevnom nivou, znači minimum je najbolje da se desi opcija 1. Zašto? Jer ako cena odavde krene ka gore, ja bih rekao da je to definitivno bear market. Zato što ako cena krene odavde ka gore, retestirat će ovaj nivo ovdje i onda će krenuti napad na ovu trend likvidnost. U stvari ovaj nivo će služiti kao magnet. Sada, ako dobijemo minimum opciju 1, očekujem da odatle napravimo brzu reakciju ka gore, znači kad likvidiramo ovaj nivo i onda da minimum dođemo do ovog nivoa i onda ili idemo u bear market ili probijemo all time high. Ali znači, ako cena direktno odavde krene ka gore, očekujem da je u stvari to bear market. Što se tiče Bitcoin dominansa, u stvari što se tiče Ethereuma, moram da bacim pogled na Ethereum, ja i dalje stojim pri tome da će Ethereum narednih 6 mjeseci da minimum pogodi ovaj 5K nivo, jer će u stvari ovaj ceo nivo služiti kao magnet za cenu. I rekao bih da nije pitanje da li, već kada će to da se desi. Lično očekujem da, pošto imamo onaj nivo likvidnost na Bitcoinu, da prvo napravimo likvidaciju ovog nivoa, pa da onda odatle krenemo napred na ovaj nivo. Znači, sve će zavisiti od jačine reakcije koja se desi nakon te likvidacije. Što se tiče Nasdaq i dalje ovdje, ovo je nešto sam nacrtao, iako ne trgujem Nasdaq, smatram da će ovo biti jako dobra postavka. Sam vidim kako se vidi na dnevni nivou. 3 sata. Pa možemo koristiti 4 sata. Ovi vrhovi su jako slabi, očekujem da cena likvidira ove nivoe i očekujem da retestira ovaj nivo i možda nakon likvidacije ovog nivoa krene ka dole. U neku možda korekciju. Sada, ono što bih lično posmatrao da odavde cena napravi neku vrstu reakcije, pa onda možda se dobije ulaz. U stvari, ova inicijalna reakcija koristi kao pogonsko gorivo, to jest ovi prodavci koji ulaze ranije na market, da se oni se likvidiraju, u stvari da ceo pokret krene odavde. Znači, to ono što bih očekivao. Što se tiče S&P-a, mislim, naravno, on je napravio višestruke all-time high-eve i ovdje postoji vrlo velika vjerojatnoća da postoji možda da uđemo u neku korekciju. Naravno, vidjet ćemo kako će market reagovati narednih par dana, ali i dalje smo bullish, znači i dalje nam je ovo high, i dalje nam je ovo low, tako da sve dok se to poštuje, za sada je trend nedirnut. Tako da ako imaš neki dodatni pitanja ili nešto te dodatno zanima u vezi ovoga što sam danas naveo, slobodno i ostavi dole komentare, a mi se vidimo u narednom videu.